šitā iesim apkārt. Ceturtais novembris. Cincinnati, Ohio, USA. Ēd ābols Cincinnati. Normāls ābols, bet ābols nav no Cincinnati. Ābols no Čikāgas, man liekas. Tas ir šķilens no ģimtārā. Flintstone, Greece. For convenience and reputation, it's for people looking for career enhancement. But rumor is he had a pretty good reason. Yeah, his girlfriend reportedly had a baby. And the ball shaker million for Leonard. Yo. That's tough. Oh. Wow, we had a great time with world-renowned psychic Sharon Capehart for the last couple of days. Thank you, honey bunny. I love you. Thank you for having me. Now, we're not done. Friday morning, we're going to be out at the Dairy Queen. This is your radio without 99.7 Martin, uzreiz televizors iekšā. HDL, that's good cholesterol. HDL removes fatty buildups called plaques in the bloodstream. In the study, 36 patients who had heart attacks and severe chest pain got weekly infusions for 5 weeks. At 6 weeks, they averaged a 4%. Jau ir, davājam, 5. novembris, 5. diena, dzeram kafiju, ārā līst, precīzāk sakot gāžu. Atrodamies kaut kur šitien tenās. Jokaidi, kur mēs esam? Vekur. Kentucky, Mammoth Caves. Ko vēl vajag? Mārtiņ, pasāc kaut ko vairāk. Tā arī ir. Tā arī ir. Vēl to godināt. So they'll be available for us in the dining room. There'll be a restroom there. In about an hour after we leave there, there'll be a second restroom. So this is a very modern cave. It has dining room and restrooms in it. That makes it a little bit different than most caves. Because this cave is really, man, I need a word to describe it, it's really mammoth. And you'll get the feel for that today as you walk along. Because you're going to see over 1% of the cave on this trip today. Wow. Over 1%. Exciting. Man liekam, neic šats jāliek.
It's more of a guideline than a cutoff. Now, you can get much bigger than 40, about a body length. And on the other side, it's pretty big on the other side. I guess back on the other side, it's probably, oh, that big. Kas tas ir? Labākais. Džanks no interneta ēdams. Izrādā, džank mēlis var arī ēst. Tas ir sirījums. Sausās brokastis, bez piedzi. Vienu ienu. Cik pulkstens? Brokas garā. Sauli neredzam. Sauli neredzam, nevaram orientēties. Kur ir ziemīti toši? Jā, neko neredzam. Pilnīgā dirās. Baigies. Fields. You want a cake, something you probably don't normally expect of mine. And I know that's one of the things with this match. Pagaidiet mani. It's here. Get out quickly there, you could be slapped by the door. There is a Buddha. And get killed. They have that waterfall near Chattanooga. Yeah, Ruby Falls. Hello, Mrs. Cartman. How are you today? They have that waterfall near Chattanooga. Yeah, Ruby Falls. Šodien ir 6. novembris. Atrodamies kaut kur Tenesijā, kaut kur Knoxvilles tūmā. Brauksim šodien uz Smoky Mountainiem. Jā, šitā bija kārtējā naktas motelī. Ar katru naktu viņi paliek vien briesmīgāki. Bet es domāju, ka mēs plānāk vairs neizlēsim motelī, bet vien mašīnā, jo tas ir siltāks. Jā, tālāk. Čau! Nefilmējiet mani. Filmējiet Tenesiju. Un lieciet mani mierā. Kalnam nosaka augstumu. Labi, kā kalnam nosaka augstumu. Ir tāds aparāts. Sāsim no kā. Tik sametas necīja. Vēlsies?
rudens, un lapas ir zaļas. Rudens, jā. Ievērtējiet, mēs tuvojamies dienvidiem. Tas ir kaut kāds, tas nav kokus Latvijā. Labais. Kas tas ir pa koku? Nav nejausmas. Ģeogrāfi esat jūs. Kurš te botāniķis? Ejam slicināties upē. Ok. Tur ir hieroglifs savas rokas zīmē. Number. Tā vispār ir policijas mašīna? Jā. Neskam viņam tā zilās gaismas. Bet sarkanās gaismas nav, es redzu. Viņa nav grēbģis, šerifs, polismans, man liekas. Nu, kad reiz viņām man kas notiek? Nekādu filmēšanu aizliegts maksāt 20. Šodien pabraukājāmies pa maziem kalniņiem aptuveni 2000 metru augstumā. Baigi interesanti. Pēc Cherokee žurnāliņa. Īsti Cherokee neredzēja vispār. Kaut kur noslēpušies. Varbūt šitais Džeks pārnofilmē viņu. Jā. Ēdam. Biju McDonaldā. Blakus Cherokee rezervātam. McDonald's iespiežas visur. Un nesmaidi. Tā ir. Runā pati kaut ko. Operātori nerunā. Jābrauc uz dienvidiem. Atlanta 2 stundu braucienā. 2. Viss. Tā es izpūtē.